Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada akong Jimmy Lakay. Ne, apa naka-face mask ka, Merlin, bakit? Wala, tanagpabag-utak itingipan Lakay. Aw, kita man? Kita Lakay. Ay, nawaw. Adumot ti binagot na bakit? May isa, dua, talo. Di mon bilangan numano. Impabagot kun ta iso ti insuggest ti dentista nakasaritak. Nadadail ka nung aminan. Sana na may remedyoan. Asano kumaasan ang madadahil tingipon mo? Kadi mo masangot agtot bras. Di ka kadimadanagan, Jimmy Lakay. Planok ti agpapustiso. Complete wak lang ti budget ko. Anya? Tapno saan anak kababain ti makikaruba. Anyan tulaangan nga ti panunutan da no makita da kastoy ti langak. Ang mga no katawaan dak. Bungal at chismosa kunadan to naking ka. Ay nawa, pumintasak to no da pustiso. Uray puputam. Mano abulan nun asaan ka nakikaruba bakit? Nakalibda tao Lakay. Asino mati makikaaruba no kastoy ti langangay. Ay nawaw. Pagkatawa ka pa ilang dita. Makauray ka. Dandanin makumpleto ti para iti pustiso. Ngalawan ay. No mapasamak dayta, di napintasak tumanan. Mabalin kung tumanan ti makikaaruba kan agbulakbol. Depende latta Anya, depende. Kitaam ni Nana Iseng. Adda pimintas di nakapapustiso si ka. Ay nawaw. Di ka paabak mo na. Nagbalbalo sa matanda sa awam, Jimmy. Apay mo ta nakunam ti kasta, tata. Wana, tadyak mo tin makita nga agbulakbol, wano makikaruba. Hindi kataltalunan mo tin ti pakit kita akin kwa na ita. Wan ata bungalan, tata. Isa makikita yu ti kataltalunan. Tabisi ang makipurpurdiya. Tapno anta ka no pagpapustiso na. Aya, Wan tata, no saan ang bungal da jay, sigurado nga iso ti number 1 asuke dagiti tricycle driver tayo. Kita no makapustiso da ita, tata. Ituloy naman na sigurado, ti sigod nga aramay na. Adtaw, titangdan mo, Merline. Agyaman naklaunay Nana Pinang. Kompleto matlangan ti budget ko para iti pustiso nga arapa-apak Nana. Ay, nawaw. Pusti, sumalagay ang tikunam ngayor ornongam. Mun Nana, tapno saan ako nga glanglang akas larabit. Kita nyo tingipan ko kat one set apart Nana. Kantila ang dua pares iti sangwanan tinabate. Ay, may mayat no at dati pustisam tapno makaisam kamay. Pudno launay Nana. No may paaramid ko ti pustiso, di mayat. Awanan ti lapad Nana. Mabalin kon ti makikaruba no kay kayat ko. Ang makikaruba pa ilang, ba't tinaibagam? Kailaw ko matantisigod nga aramidak Nana.
Kailiw ko ti agbulakbol kan makiinistorya kadagiti kukumarek. Agpaili ak ita, Jime. Ay nawaw, apay Jayli bakit? Nakumpleto kong ti kwarta para iti pustisok lakay. Ano kasta? Mabalinin nga agpapustiso ka. Katwan Gumatang kanto mga ro diti abastuta bakit? Tapno tipid iti plete. Irwar mo nga rudan ti kwarta may gatang Di mo liplipatan ti bugo nga. Buwan ka de. Ti sigod na paggatangan ta, ti paggatangam. Diyak kaya ti darduma, Bran. Wan. Itamad lang Nuan niya ti awan iti kusina, ta iso ti gatangam. Bakit? Ay nawaw, ano tinarabik mo iti buhok mo dyan na anak ko? Kulot mo tayo. Unat mo ti sigod a buhok mo. Impakulot ko, tatang. Anya ti makunayo. Bagay ko kaditi kulot. Wag. Bagbagay mo lang una, anak ko. Agyaman nak, tatang. Aguray ka. Nagpa-braces ka pa isamag. Kunak ano saan nyo amadlaw, tatang? Talagang asinsado, anak ko. Kasta talaga, no kaya tayo ti pumintas, tatang. Nasken a mayornungan. Saan adakas ti agpapintas? Lakit di, saan anagapo iti utang? Sa bagay. Gusto ka, anak ko. Itaam lang agurnong ka. Tapno makaasawa ka matag. Kunak lakit din no asino ti masabat ko anak ka face mask. Si kamat gayam Mari Merlin. Sa dino tinagapuam? Dita sentro. Adalaang inlakad ko. Okay. Anya tinapasamak iti buok mo. Apay akulot mo tan. Impakulot mo samad. Tay sumad ti kayat ko. Nay, naaladan mo tan tingipan mo. Braces date na, Mari. Agraraman na talaga. Bagay ko, saan ka di? Agin pipintas ti agraraman. Anya ti ko na, Mari? Ay, awan Mare. Agpatuloy ako, tanay. Nadagsan ti ginatang ko nga bastume. Ayan nga, ay ti pustiso nga yung paramid mo, Merline. Jakpay na ala, nana. Ti ko nam kanya katiso ti gagaram. Aguray akpay iti makalawas, nana. Kahit manungay ti binayadam. Dakkel mo't nana. Saan basta-basta? Mapan 10,000. Ay nawaw, nanginamot Wan ta manu ang ipon, kan nginginaan ka no ti materyales nga aramaten da. Ay kumaya nga rod. Ano kasta? San asayang ti kwarta, numayat mo ti quality na. Kastamat lang ti kunak, nana. Ay, amuyo ka day, nana. Nasalaw ko ni Jana di tadalan itay. Kahit? Impakulot na kit din ti unat abuok na. Saan mat anay bagay ti kulot kan kwa na takas jay matirupa na. Agraraman na talaga, nana. Ay nawaw, bayam ano isumot ti kayat na. Saan pa'y anaarabit ti pustisaw? Ngamrinugyam manang ti agmaritais. Kasano nga tangay no nakapustisokan. Kas iti sigod siguro manang. Ibagbagak laang mati opinyon ko, nana. Umayak man, Nana Pinang. Nay, si kamagayam dyan Anya ti masapul mau. Umay ko bayadan ti kwarta binulod ni tatang kan ka, nana. Ay nawaw, at damo lang ti pagbayad ko iti utang ka. Pasensya kayon no nabayagan, nana. Ay nawaw, okay lang. Tinapatag kat nabayadan nun ni tatang mau. Ni, ming-ming-mingan nyo matibuok ko, nana. Ay, day tagayam ti bagbagan ni Merlin idinaminsan nga impakulot mo. Uray saan mo matabagay. Anya ti kunam, nana? Anya ti imbaga day ta Merlin?
Ay sus, lawan ka. Oh, apian na pauli mo kayo, nana. Ay kwa. Ay, awan. Awan, ti kayat ko asawan. Bagay mula unay ti kulot a buok mau. Ay nawa, mayatism mo ita bagay. At dalang ti pustisong ka. Ay na. Mapanak iti ayan damari tiling lakay. Anya? Mayatan, nakapusti sumitlaang nga taon. Mabalin manan ti makikaaruba. Nalpasan ti lib ko lakay. Bao na yun ti kasta bagay. Apay, kontra ka manan si ka Jimmy. Inton kwan, addaman ng ti makaapam dita ah. No bilang mantadda, nakasaganak mat. Nakapustiso ka lang. Timangsit ka man ay. Merlin, magayam ti limabas dyan, anak ko. Inaldaw mo't na lumabas iti paraan. O sa dino nga tati papapanan na. Sa dino kumapay nga iti ayan ti kumari na atatang. Siguro, nalpasin ti bustiso ngayong paramid na. Isumit lagayam anabayag asaan anak ikaaruba. Bungal gayam. Isumot ti ko na nilakay na yun. Nabayagan na yay. Hindi pala napalama sa bulan. Iso anak ka face mask, idi na minsan anasalaw ko di tadalan. Kita, ang mga numaylawan ka amang uyaw di tawa. Ay natatang saan ko nga ugali ti manguyaw iti padak a taong. Palpalagi pang kalaang anak ko. Tapos ang kamaylawan manag. Pang self-defense ko laang no bilang laang tatang. Self-defense? Wala. Dadanangag ko ngagraramanak ka no, gapo iti panagpakulot ko iti buko. And panang pabrace ko kadagiti ngipin ko. Agraman day takit bibiyangan day ta Merlin. Limulat ranigas ka, so anak ko. Apan tumanin ti pagturungan na rata. Depende atatang. Pinakawan ko iti, uray grabe ti panang dildilaw na kanya. Ngam no ulitin namanan ita, ay lumaban akmatan tatang. Narigat ti agul uli maklaan. Kasjay ayamat ti napintas nana. Napintas mo ni Jana. No napintas ni Jana, di nakaasawa kumamatan nana. Ay na, saan anasaya at tikasta pa nagsasao, Merline. Di mo matpi man personalin agi tao. Nasaki nga tatikas ta ngay bagbagam. Uray saan asyak ni Jana kat masakta naklata. Ay nawaw, day tati ko nada a real talk nana. No napintas ko maday jay at Jana, di atidog ko matipila dagiti agdat-daton ken kuanay jay balayda. Ngam awam makita. Kunakon ka, sikat ti akin boses iti mangmangag ko. Nay, anya ti aramidem dito yung waiting shed, Jana. Ay, umuna akong nga gawad, Merline, Jana, jak kaya ti mairaman, amuyo mo't abakutan da tao. Ulitam man ti imbagam itay, Merlin. Na, itikas di akin napig sa ti boses ko, de mo nangag. Jak magustuhan ti kasta pa nagsasomaan. Nagsakit itirik na. Pudno umat. Kunada napintas ka, ngam aging gaita, saan ka pa'y matanak asawa? For your information, ado, dagiti agdat-daton kanya. Nupudno ti bagbagam, apay nga rod nga aging gaita kat single kalatta. Gaputada ti pustisom, timurad ka manan nga agsao akas na. Anya ti ko na? Gaputada ti pustisom, timmangsit ka manan. Agraman personal abiyag ko, kat pakibibiyangam. Maan ano aya, no jakpay kayat ti makiasawa. Di mo kayat? Unaw, awan ti mayat. Uyaw, kan chismis pa mo. Oh, kita am tapos tisom, banking matan. Anya ti ko na. Anday ko, apay nagkabil ka nga eh. Dayto'y matiparakan ka. Awan ti babain mo amang ibag-abang ting tipustisok, ipungot ka man laangan. Anay ko! Kat, puno ba?
pustisom. Day ti matiparakan ka. Agora ka, pustisok! Kurang pa'y day ka. Tingigina ka, pustisok! Bandak mo matan! Nagina na ito! Mumlaan! Ne, di ka matan makaisam bakit? Tawanan lakay. Ano tawanan? Si pustisok. Ay nawaw. Nan ano ka? Nan ano ti pustiso? Inbadak na ijay adyana lakay. Ah, kasi ano pasamak dito? Apay, inikat mo? Mapan ka iti ayanda. Ibaga masukatan na ti pustiso ka dinadaal na. Sukatan na ti pustiso ka kunana abangking. Anya ti umay mo ibaga manong Jimmy. Mayak, dati na pati kapag saritaan ta. Dinadaal mo kano ti pustiso ni bakit ko? Imbadak mo kano? Incomplete siguro ti istoryana kan ka manong. Ah, anyat pudno, ano pasama kaya? Diyak ngamin nagustuhan ti bagbaga na nga agin pipintasak ngam awan ti mayat amang ikalay sa kanyak. Isuan na ibagak mat abang king ti pustiso na. Idi kuan nagkinabil kami. Gapo iti tensyon, di na siguro nadlaw anak nagtipustiso na. Isuan na ibadak ko mata, ha? Saan ko ngayon gagara day jay manong? Ay nawaw. Ti addalaang mat iti panunot ko ide, kat ti makabalas kan kwa na. Ano kasta? Adda magang basol na. Nadalos ti istorya na. Apay mga kami ngayon badag mo ti pustiso ni Merlin, anak. Saan ko ngayon gagara, tatang? Ay, kaasi mo niya tao ah. Imbagampay kami na bangking ti pustiso na. Pudno abang king ti pustiso na, tatang. Uyaw to mga amin nga uyaw. Iso siguro anabang king ti pustiso na, tasao asao. Iso mo laang ti mo na anang kabil kanyak. Bimalo sa klaang. Makigugwa ka lang ni ti gastos na. Ah? Basol lamot laang ah. No apay anadadaal ti pustiso na. Itaan niya ko maaga po nga gastusa. Ang dami lang at ibasol mo. Tapi natula mo niya tao, anak. Self-defense lang ang tinaramid ko, tatang. Idi pa'y nga agul uli makak. May mayat matlaang no awan ti pustiso na. Tapno sardengan na ti kinamanaguyaw na. Ken kinachismosa na. Anya? Timangsit idinaadan iti pustiso. Tamakita no maaramid na pa'y timang dilaw. Wen no makimarites ita taawanan ti pustiso na. Anya nga iti kuna ni Jana lakay. Sukatan na ka no, ti pustiso? Di mo naman ang masukatan pa'y deta pustiso, bakit? Ay nawaw, nagngayon na ti pustiso ka pinerdina. Sika mo gamit nangirugi ti apa. Kung kumporme kami ti sausawang mo ka no. Siyak man no saan? Saan lata may parbang tikas dyan nga inaramid na? San nakanumot ngayong gagara, bakit? Uray pay, naigagara naman no saan? Rumbang laang asuktan na, tadinadaal na kat nga rod. Kita man tinapasamak, agrup-rupa ka di pa'y apustiso dayta? At dami lang ti basol mo, bakit? Apay ngamin ang makipinungot ka. Naimbag ko nagsardeng ka dinariknam anat nagtipustisom. Saan ang mabalin lakay? Pag nakmam deta napasama kan, taintum sumaruno, di mon ulitin tinaramid mo. Mano alawas nga inurnong ko ti kwarta pinagpapustisok. Kasano akma nga itan? Ay kagurnong ka man na. Ngamin, oray mapan ka iti ayan ni Kapitan. Sigurado asan nakamutla nga matulungan, tadamot ti kamalim. Biyag tumot ti sabala at tao ti uyawam, kindildillawam bakal. Nay, nalipat ang samot nga insuot ti pustiso, Merlin.
Awanan ti pustisok nana. Ay nawaw, kano adamot idikalman, idinagis istoryata ije waiting side. Nagpinungot kami kan ni Jana nana. Jaking pagarup amat nagtipustisok. Anya? Nadlaw ko langan anat nagidimbadak ni Jana. Ay na, puaya. Dahil taang iwa mo nga main ti parikaw. Kung kumpurme ti di mo ibagbaga. Makitam day ta. Awan pa'y makabulan nga inusar mo ti pustisaw ngam nadadaal mo taon. Awanan na. Agurnungak manan. Another pustiso manan nana. Husto nga minun ti uyaw kas kada chismes. Agbalin ka sensitibaw. Sakbay amang ibalikas ka itidakas. Panunutom pa'y ti epekto na iti padam ataaw. Tapno saan da nga agbalin nga agresibo abumalaskan ka. Ay, nawaw! Anadam dagiti ibalbalikas mo, tapno di mo mapasaktan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.